ya miti nyafurika yabonetse. Iyi miti ivura indwara nyinshi cyane zitandukanye. Tuvura indwara zo mu mutwe izo arizo zose, tuvura indwara z'ubuhumekero, asima, anjine n'izindi ndwara nyinshi z'ubuhumekero. Tuvura indwara zo mu mubiri zananiranye, harimo igifu, umwijima, impyiko, impindura, umutima n'izindi nyinshi zo mu mubiri turazivura zigakira. Tuvura indwara z'inyuma ku ruhu, amarozi y'amahuherano turayavura agakira. Tuvura indwara zo ku ruhu nk'amahumane n'izindi nyinshi cyane zo ku ruhu. Tuvura indwara zo mu gitsina nyinshi cyane zitandukanye, harimo nka telekomunasi, harimo uburagaza, harimo izindi ndwara nyinshi zitandukanye, harimo nk'imitezi, harimo na mburugu, harimo n'uburagaza. Izo ndwara zose tuzifitiye umuti, turazivura zigakira. Tugane tukuvure ukire. Dutanga umuti utuma igitsina gikura kigakora neza, dutanga umuti uvura uburemba, dutanga umuti uvura ubugumba, dutanga umuti wo gutera akabariro ku bagabo, dutanga umuti w'amavangingo ku badamu, dutanga umuti wo guca imyeyo ku bagore no ku bakobwa, dutanga umuti uvura amarozi y'amategano n'amarozi y'amahuherano, dutanga umuti ugakira amarozi y'amaryano, dutanga umuti w'ubucuruzi, dutanga umuti w'urukundo, dutanga umuti uvura mukagatare, tuvura indwara nka amibe n'inzoka zo mu nda zitandukanye, tuvura diyabete, tuvura kanseri, tuvura pararize, tuvura amibe. Dutanga umuti ugahurwa itabi n'inzoga, tuguha umuti igitsina kigakura kikaba kinini. Tugane, dufite imiti myinshi cyane itandukanye. Ku badamu bikinishije tubaha umuti bagahurwa kwikinisha, ku bahungu bikinishije tubaha umuti bagahurwa kwikinisha, igitsina kikongera kigakura kikamera neza. Uyu muganga avura n'izindi ndwara nyinshi cyane tutavuze haruguru. Wamusanga kuri iyi nimero 0790 055 7631, 0790 055 7631. Iya Tigo ni 0739 18 18 42 8, 07 gatatu 98 18 18 42 8.